861 بنداف لترکیه و باکوری کردستان هنه پرانیا وان بنداوان به تایبتین هری مازن هر سین هری مازن دسری وان دا اتاتورک دکونا باکوری کردستانه آنکو دیارکری بیجم بنداو اتاتورک دکویتا نافبرا روحا هر وها سمسوره لی باکوری کردستانه دویده می دابسپور گلک هجداریه ددن و دبیجن امکان تدانینه اف بنداوین هنین ممکنه سالین هشتیان دسپیکا سالین نوتان هاتنه چکرن بکاربن دوان ارتجین بهز دا لبرخو بگیرنو اگر تقینوان بویا مجارا گرم یا روژوه لی خوده نکه بنداو اتاتورک میناک بیجم بتاقه ترکیه عراق به تمامی هرما کردستان دناو ده حتی سوریا جی ده ضرر و زیان آنکو کاراساتا که مروی و خوزایی مزن لپی خوبینه لی هم بری وان هجداریان هم بری ویزنگاما ترسیدار بسپور و شارزا اینکو اوه هجداریه ددن مقابلی وان رادار ترکیه وان هجداریان پشتراز دکن و دبیجن نخیر هر تشت لجیر کنترولا میو تشتکی وها چه نابه لما دخوازم جه دکتور شفیق امام اغلو بسپور جیولوژی و اکادمیسیان لزانینگه ها دیجلیا دیار بکری بپرسم دکتور شفیق گلک بخیراتی کردستان 24 861 بنداف لترکیه هنه مروف دکاره بیجه لکودر آوک هبه بنداوک هیه لهر پارزگه هایی که چندین بنداف هنه بطایبتی لپارزگه هن ارتجه بنداوین هری مازن میناک بیجم اتاتورک میناک بیجم یا السو کود کویتا شرنخه سر حدود باشوری کردستانه اری براستی جی مدرسیه تقینی لسروان بنداوان هیه یان جی اواتی گوتن تنه پروپاکنده یا يعني ما اللي كولين كير لسر بينا كي ت خطري مازن تننها يجبر جو بنداوة كقرطال قاي امجرد بيجن هم الباب هزار جغي هم الباب هزار جغي او بنداف بخوجي زرار كي مازن نديتيه يجبر يقاسي اف بنداوة اتاتورك يا قرقايا ويا كباني اوانا که او ای بنداوی حتی بخوارتر وجی لسروا بنداوا وگا ت خطر کی مازن ت باندوره که زیاده مازن لسر چینه بود. کوداوان بنداوان لسر چنده هاتیه چکرن دکتور شفیق؟ کوداوان چنده؟ يعني اونا که اغلبه لسر 8 و نیوا تينا أو كرن يعني سر عرتهجة كجو حشت نيف حتى زيادة ترجي أو قبل سر هناك تينا شكرن حتى عرتهجة تركيا هناك آباي هنا لبي حتى عرتهجة چنده تدبيجي لجورا صدي هشتان هاتنا شكرن أجر صدي نهشة بو الصدينة حتى نهال تركيا لأنادولي سر زیاده 8 همه بجه چی نبونه. عرتجا هریم ازن یا ارزینجانه بو 1939 اونا کجی 7 پیله نه بو. یعنی اوی هانی کجی لگوری 7 پیله 50 حتی 7 پیله زیاده ترجی تینه چکرین و جبر وقاسی و چکرنا وانا کجی بشکل کی بو مقامیه گو دعوا عرتجا مازن دجی ت او کلی نبیه ت خطر نبی مازن لی چه نبی لگوری وینا که هاتنه چکرین و دوا عرتجا دجی دلال هاتنه کنترل کرین گو ت گره که انسان جه نترسید تم ترسیه که مازن دکتور شفیق یلک پرسیر من لسروی مجاره هستیار هنه دکتور شفیق اردوغان گوتیا اما جهسه پارزگهان بگوهرن جبر عرتجه ببن جهه کدی برایتا هیچ جهه که ده بکار به وی خلکی هنیج عرتجه کدنا دوباره جنافچین عرتجه بپارزه گلو امنو اولهیه و گرینه ناف دل خلکی بله دنگ دلان نای آنها دنگی متی دکتور شفیق هنها هندكتي يعني زحف تمام از هنا كي دنگي خو بلند بكم بلا هياتا بباشي جهبه دكتور شفیق اردوغان گوتیا اما جهسه پارزگهان بگوهرن لنافچین دنوان پارزگهات چیکن یک جوان هاتایه مرشه برایتا او جهن کو لگوری دولتی هر شخص حتان هادس نشان نکرنه و وگو هزن کو داره ده بکاربن خلکی جعرتجان بپارزن جبر کو نافچه به تمامی لسر خطا عرتجه
بله دیسان تنگ شو اما از بیجم بینا yani ev Parizgehi haneki ev bajarı haneki bir şekilde ki go nel ser artej bun avayı çetkirin avayı here bilin çetkin u nel gori zemin çetkin nel gori arde çetkirin jiber wi qasi aglabe cihe go arda wina ke nehş arda wina ke nerm u jev rahat ve katandın لسر وانا که آوایی هات نچکرین و ابنا که جبونه سدما وقتی گو ارتش چبو اغلب آوایا جبر زمینه خو جبر تمل خو خرابون و yani وقتی مرو آوایی چب که گرکه جهه ارتش جاده وقتی جهه گو باندونا ارتش جازی دل سر هی آوایی هری بلند نه نچکرین وگا اردوغان جی ابنا که آنی زمان دبی yani çıkas zede katevi heben yani zede ancak 4-5 kat. Zede 4-5 kata peştir debê em vênakê naxwazin ku bêne çêkirin. Kewata mirov dikare bêje li gorî zanistê ciyolojî ne erteja mirova dikuje belkû avahiyên xirabe ne. Belê avayî yani wextê ku mirov nednava avaya debe çıka artejeke mezin jî çêbibe ew artej mirov nakujî. Tamam. Bes wextê ku mirov nava avayî debe û avayî jî avayî jî ne sağlam bê avayî bi ser mirov ve hilweşê wî çaxî mirov zererê dibîne. Tamam. Wê çaxê Diktor Şefîq. Di nava medyayê cîhanî de gelek behsê volkaneke bihêz li navarastiyan jî li orta derya navarast têdkirin. Yani nizanin dema wê ne diyare dê kengî be lê herî dawî rojnameyeke Rûsî li serzarê bisporên ciyolojiyên Brîtanî û Amerîkî vê hojdariyê daye û dibêjin ev volkane hene biteqe li derya navarast wê zarar û ziyanê bide temamê cîhanê. Eva ku çêbûyî li Tirkiye tenê lêlê ye hêş lûlû maye. Bi re'ya te ev dikare rastî be? Yani deng delan naye ama ez vinake beşim yani kij bo kijan volkanı dibêjin. Bele. Eva li derya navarast ev volkane dê çêbibe wiha dibêjin. Tu çi difikrî li ser? Belê kijan volkan yani volkan li vê herêma me çêbibe an? Li derya navarast li orta derya navarast dibêjin odeyekî dê biteqe girkanek dê çêbibe ew girkane henê dê teesîra xwe li temamê cîhanê bike nûçeyên wiha hene wiha dibêjin tu çi difikrî li ser? Yani ev nûçe hanekê bingehin yani bingeheke delal li ser nîne bingeheke elmî li ser nîne yani vega nivê herêma me volkana herê mezin volkana Qerej Dağı û ew Qerej Dağı jî niha yani lêkolînê me li ser wê jî heye yani di dawî de ev 5000 sal berê teqiye û vêga jî ti ewka wî nake tune yani ti emarê wî nake tune got nû biteqê. Ji ber wî qasî ji alê volkana ve vêga ti tiştekî got tesîra xwe bandoreke mezin ser herêmê bikê ew volkan tinin. Diktor Şefîq, ew bandorên nerêniyên paşî ertejê li ser astê xozayê sirûştê çêdibin çi ne gelo? Min delal fam nekir gelo. Dibêjim ew tiştê ku paşî ertejê çêdibe ew guhartinên li ser erdê da çêdibin paşî ertejê ew guhartin çi ne teesîra wê ya xirab heta kengî dimîne û çi teesîrek dibe? Belê wextê tamam etê giham belê piştî ku erteş çê dibe heta ev ertejê wiha got zêde mezin bin heta salekî jî paşekê wanakê berdewam dikin û ev paşekê hanekê jî li gorî derê heta derecekî bindestî erteja mezin ihtimal heye got çêbibe yani em dikarin vênakê mînak bêjin ku ev erteja herê mezin 7 pêle 7 bû tê vênakê ku 6 pêle 7 jî
ارتجی پاشک احتمال هی گوچه ببن بس اف ارتجی هانه که چه قاس وقت تک بناوی ده يعني هدي كم دبن حتى صالك يجي بردوام ما ويناك احتمال هي جوبي بس نافا ويناك يعني زماني نافا ويناك كم دبي وبيش تجي خلاص دبي بس ابناك يجبرجو ام فيجا وراتك عرتهجنا يعني دي نا او خطك تانية لعالم الباندوراما ون بيت زانن جو خطا ام بيجن بيتليس زاغروس و 2017 هذا لحلب تجي ارتجا که هفت پیلس سه دا چیکرین يعني اف لسروي سيستما هاني كجي ارتجي هري مازن چيدبن و ام نزانن ويغا وقت وينا كجبر او ارتجي دي ديروكي هو قد دسمه دتنن ام نكارن بيجن يعني سري هفقا صالاوي چيدبن تمام يعني مرد ذكر لسر بنجها ديروكي ارتجين دهاتي لهر نافچاي ديار بك هر وها بلاي اويج قال لك سباس دكتور شفيق امام اغلو بسبوري جيولوجي واكاديميسيان سباس خوش سرچاوي من سرسري هوالو حمیات کن دوست حمیا و از خدای تعالی مزن خوازم گو مجوا آفاتا بپاريزه و گلی سری گلی ماجي صعبه آمين قال لك سباس از سلاو رزي خوش و حمیا رد بيجم ونصابن